Igitondo ciza abandi umugoroba mwiza bakunze batenje mwese mudukurikiye uyu munsi ni misi 25 y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka turimo reka tubagezeho amakuru y'urugamba rw'uyu munsi ku bitero byatewe abaturage batuye mu Minembwe mu duce dutandukanye. Wewe ukurikiye Tenje TV ico tugusaba no gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitagucika. Reka tuguheza amakuru kuncamake umugoroba nibwo tuzoguheza amakuru kuburambuye kurikira umve ko ibitero by'uyu munsi byagenze, ariko nanone tutarinjira mu kiganiro reka tukubwire ko amakuru y'ihumure ari uko aduyi wari wateye yasubiye inyuma ndetse bamugiriye nabi cyane cyane cyane. Tega amajosi ngo batemere tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho. Mwaramutse neza abandi mwiriwe mwese inshuti za Tenje TV aho muherereye mwese, turabasuhuje tubifurije ibihe byiza. Nanone duheza Munyamurenge wese mpore kubw'ibitero bikomeje kugabwa mu bice bituwe n'abanyamurenge mu gace ka Minembwe, aho ni muri Kivu y'Amajepfo muri teritware ya Fizi. Tukaba tubwiye mwihangane, Imana y'umurenge iracakora, Imana yabanye n'umunyamurenge kuva kera kugeza uyu munsi iracakora. Ibitero byagabwe kenshi muri Minembwe ndetse n'ahandi hose hatuwe n'ubwoko bw'abanyamurenge, niyo mpamvu tubabwiye ngo mpore. Nanone reka twakire umuntu wese wumva ururimi turimo tuvuga kugira ngo adukurikire mu makuru yacu uyu munsi tutaraja kure. Nanone dufite amakuru y'urugamba rw'uyu munsi rwabereye hariya, nanone niyo makuru tuza kwibandaho. Reka tugusabe wowe niba ari ubwa mbere udukurikiye nanone gukora kuri subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'ifaransa kugira ngo amakuru yacu ya buri munsi aza kugereraho ku gihe. Muri kumwe nanje Eric Tenji. Hanyuma rero reka tubaheze inkuru y'urugamba rw'uyu munsi cyangwa se ibitero byagabwe mu mihana itandukanye mu gace ka Minembwe y'uyu munsi uko byagenze. Turayabaheza kuncamake mu kanya turaza kubaheza ikiganiro kuburambuye. Uyu munsi dufite itariki 25 cyangwa se 25 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2025. Habaye mu masaha y'urukerera aduyi warugize igihe avugwa yuko afite kuja gutera muri biriya bice bya Minembwe ndetse no mu nkengero za Minembwe. Aduyi yarageze igihe avugwa ko yazamutse, hanyuma bigeze uyu munsi mu gitondo cy'uyu munsi cyangwa se mu rukerera rw'uyu munsi tariki 25 z'uku kwezi nibwo ibitero byabyutse byibasira bitera abaturage b'abanyamurenge batuye muri imihana ikurikira tugiye kuvuga. Bateye umuhana wo kwa Sekaganda kubazi hariya mu Minembwe, ndetse bongera batera n'umuhana wa Gahwera. Uyu muhana ukaba warahuye n'ibitero byinshi cyane buri gihe iyo Minembwe itewe. Iyo bataturutse muri ruhande rwa Mukoko ni ngombwa ngo baturuke mu ruhande rwa Gahwera. Rero iyo ntambara ikaba yasanze abaturage bari hari amazu bari bashaka kugira ngo barimbure umunyamurenge nkuko umugambi wabo usanzwe umeze murabizi. Ariko nanone ingabo z'imurenge twirwaneho banze ko imurenge hashira, banze ko ababyeyi barimbuka, banze ko abavandimwe abana n'abagore bicwa rubozo, banze agasuzuguro. Baje gutabara abaturage nanone bari maso, bari bagize n'igihe biteguye
kuko niwo murimo wabajanye no gutabara no kurinda icangiza cyangwa se iconona abaturage bo mu minembwe ndetse n'ibyabo, bakaba babashe kubitanga rero, bakaba babashe kurasa umwanzi baramwimira. Aya masaha tuvugana inkuru y'ihumure nshobora kuguheza nuko aya masaha umwanzi wari waje gutera ndetse no kugira nabi yasubiye inyuma. Uyu munsi rero ibitero byari byaje ari simusiga, ariko amadubu twirwaneho yasubije ibitero inyuma. Nubwo yasubiye inyuma, murabizi ko ibitero biba bikomeye, humvikanye amasasu, humvikanye imbunda nkuru ndetse n'imbunda ntoya, kandi izo zose zerekeraga mu baturage, usanga zigenda zonona ibikorwa remezo, amazu y'abaturage ndetse n'ibindi. Murabizi ko abatuye muri kariya gace ka Minembwe ari aborozi ndetse bakaba n'abahinzi. Mu gihe habaye imirwano bene iyo bakarasa ibisasu bikomeye, hari igihe byonona imirima, imyaka baba barahinze, hari igihe byitura ku mazu bikayatwika bigasenya ndetse n'amazu atandukanye. Ariko nanone umugambi wabo uko wari umeze wabashije gutsindwa. Ni ukuvuga ngo mu duce twose umwanzi yaturutsemo uyu munsi yabashije gusubizwa inyuma n'amadubu. Murabizi yuko ntagishobora guhangara amadubu, kandi nubwo nanone ibi bitero biza, leta ya Kongo murabizi ko yari hari mu Minembwe, yagerageje kwica abaturage bari mu Minembwe, birangira twirwaneho amadubu ayikuyeho. Uyu munsi rero ibitero byatewe hariya byari biyobowe nanone n'ihuriro rya leta ya Kongo, ry'ingabo za FARDC leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi bari kumwe na mayimayi, kugira ngo baze gutera ziriya bafatanye na FDLR kugira ngo baze kwica abaturage bo Minembwe. Murumva iryo huriro ryose ry'izo ngabo zose, FDLR, ingabo z'abarundi, FARDC ndetse na mayimayi yose y'ifizi n'itombwe, bari bagerageje kuza, ariko abasore birwanaho uyu munota tuvugana babashe kubasubizaho. Ndetse hariya muri Minembwe hagati aya masaha, abo tubashe kuvugana nabo bavuze ko umutekano ari wose. Murabizi ko amadubu ndetse na nyakubahwa uhagarariye amadubu hariya General de Brigade Sematama Charles yagenze neza abaturage, ubu nyine bafite umutekano hariya hagati, nubwo utabuhagije, ariko ibitero byose bagenda bisubiza inyuma babyimiriye kure y'ibihana. Uyu munsi rero uko bimeze, babashe kubimira, ariko abaturage bari hariya mu madegu ndetse n'ahandi bakaba bameze neza. Murabizi ko uyu munsi ariko wa gatanu haba isoko hariya imbere yo kukiziba, iriya soko ya gatanu, ndetse abo twabashe kuganira bakaba bavuze ko abantu barimo bagenda mu isoko nk'uko bisanzwe, kubera yuko bizeye umutekano, kubera abasore babo, abana babo aribo twirwaneho amadubu. Uyu munsi rero niko byifashe. Ayo niyo makuru ahari. Nanone hari n'andi makuru ariko avuga ko aduyi ari hari hafi mu Rugezi, naho ari hafi gutera, ariko nanone amadubu AFC bari maso. Muhumure, mukomere, kandi icyo dusaba buri wese ni ugusabira ubwoko bw'abanyamurenge butuye muri kariya gace ndetse n'ahandi hose, kugira ngo Imana ikomeze ibane nabo ndetse ikomeze irinde twirwaneho na AFC M23 bari kumwe nabo hariya ku rugamba. Hanyuma icyo tugusaba we ni ugusenga no gupfukama, hanyuma Imana imurenge igira icyo ikora. Umugoroba turaza kuguheza amakuru kuburambuye. Murakoze. Nanone reka tugusabe gukora subscribe kugira ngo udushigikire, ndetse nawe ibiganiro byacu n'amakuru yacu akugereraho igihe ushaka. Amadubu muri here, amadubu muri here, amadubu muri here, turahari. Amadubu muri here, turahari. Ntituzatega amajosi ngo batemere, tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho.